Gikundi giki kia athuri a ruriri rwa Kipsigis kiyumiritie thutha wa kurarakwo ni mĩario ya mũtongoria wa kiama kia athuri a ruriri rwa Okabi makiuga ni ya ucogeri kuona kaunti ya Narok gukoragwo na ndũrĩrĩ nyingi. Maneno alisemekana na Ole Karia atakonganisha jamii katika Narok. Na mambo ya vita sisi tumekataa kama Wakalenjin. Tunapinga kabisa mambo ya vita. Because hii siasa ya 2022 kuna wengine wanataka kuchochea ili apate advantage ama chenye alikuwa na nia yake. Gukire uguo marenda muikariri giti uyu wa ndundu ya athuri a ruriri rwa Okabi Joseph Ole Karia etie giikaro gia kuhoya urekeri ni undu wa miario yake makiendekithia commission ya NCIC kuingirira uhoro uyu. Inaomba msamaha kabisa na irudishe hiyo maneno haraka sana kwa serikali, aunganishe wasee wa pande ile na pande hii, wakutanishe hii integration, wakutanishe ipoese hii kitu, alafu wasee wasisema au watu wengine asiseme kwa nini serikali alisikia hivyo na amenyamaza. Murugamo uyu ni woetwo ni atongoria a uteti guku Narok makiuga gutiagiriria andu guthutukanio mithingi-ini ya nduriri ciao kuona ni kihoto kia mukenya o wothe guikara gicigo giothe kia bururi. Yale matamshi ambayo viongozi wengine wanazungumza hapo Lulunga, sisi kama jamii tuliona hiyo maneno sio mzuri. Sisi kama wakaaji wa Narok tunataka ule mtu ambaye ni kiongozi kama governor tunaye, ambaye anashikilia jamii yote bila kubagua wewe unatoka clan gani, wewe unatoka jamii gani, na kama hutaki mtu fulani tafadhali usiende mkutano yake. Maneno ambayo italeta uchochezi kwa wakazi wa Narok sisi tutapinga kabisa. Tunataka kila mwananchi ambaye yako Narok hii ajisikie ako nyumbani, ajisikie ako na haki ya kukaa mahali popote ambao ako. Ni miario governor wa Narok Samuel Ole Tunai onekete kunyita mbaru akiuga uiguano wa ndũrĩrĩ ciothe kaunti-inĩ ya Narok ni wa bata na matingĩtĩkĩra mũingĩ ũgayũkanio ni uteti wa ukabira. Ikiwa wewe ni Masai, ikiwa wewe ni Kipsigis, ikiwa wewe ni Kisii, ikiwa wewe ni Kikuyu, sisi wote ni watu moja na tuwe na amani katika kaunti. Hatutaki ubaguzi. Gucanio gatagati ka ndũrĩrĩ cia Kalenjin na Okabi kaunti-inĩ ya Narok ni ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo marĩ kĩhumo kĩa mbara. Atongoria aya makiuga matigũkĩra merorere ũiguano ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩmĩrwo ihinda iraya ũkĩharagana ni ũndũ wa ũteti wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.